جهان دل بسته‌ام هر کجا رفتم پیامی وصلی روی جسته‌ام هر کجا رفتم پیامی وصلی روی جسته‌ام گفته بودی میپسندم عشق پاک در دلم گفته بودی میپسندم عشق پاک در دلم بی وفایی از تو شد من عهد را نشکسته‌ام بی وفایی از تو شد من عهد را نشکسته‌ام در لبی دریا نشستم میشنیدم ناله ها در لبی دریا نشستم میشنیدم ناله ها رقصیان هم سرودی بلبلانی خوشنوا ای جهانی اندم چرا در یاد من افتاده ای یا چو فرهادی نکویی ارمغان دیدی مرا یا چو فرهادی نکویی ارمغان دیدی مرا گل جهان روزی که با تو در جهان دل بسته‌ام سرودی گلجهان بود. شعر و آهنگ کمپوزیتور معروف تاجیک زنده‌یاد زیادالله شهیدی در اجرای دانشجوی کنسرواتوریای ملی تاجیکستان فردوس نعمتов. درود دوستانی عزتمند، بازم برنامه خاطره هاست از تلویزیون سفینه و قرار است این برنامه نیز ما چند ترانه واقعا هم زنده‌یاد را، ترانه خاطرمان را از خاطره های تاریخ موسیقی ورق بزنیم. امروز نیز ما تصمیم گرفتیم که عزیزان دل یک چند ترانه را با همراهی انسامبل شش مقامی فیلارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان بازخوانی کنیم. ما را همراهی نمایید. دوستان عزتمند، همانطوری که گفتیم امروز ما همراهی انسامبل شش مقامی فیلارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان یک چند ترانه را بازخوانی میکنیم و راهبری همین انسامبل هستند جمشید ارگاشف. خوش آمدید به برنامه ما و همچنین با فردوس تشکر میگویم برای همین ترانه واقعا هم زیبا. باور میکنید جمشید از
ҳамин тарона роҳат кардам. Сараввал мехостам аз Фирдавс бипурсам, аз он ки донишҷӯ ҳастанд, барои шумо иҷро кардани ҳамин тарона мушкил набуд? асосан гӯем мушкил набуд. ҳамаи нозукиҳои анаин сурудро аз устодон омӯхтем, аз устоди азиз омӯхтем, бо ансамбл кор кардем ва тамоми нозукиҳоашро ҳоло ҳаст, тамоми нозукиҳош ҳаст, бояд омӯзем. то қадри имкон омода кардем. чӣ қадар тамрин кардед? зиёд не, ҳамин 1 моҳ ё 1.5 моҳ бошад. баъзан камбудиҳо худатон эҳсос мекунед ки ҳаст ё? бале 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 дар вақти тамрин сароянда дигар хел месарояд, дар вақти сабт бошад дигар месарояд. масалан сароянда 100% машқ карда бошаду тамрин карда бошад, дар баромаду консерту бароматҳо 50% мебарояд. аз ҳаяҷон бошад, аз ҳамон эҳсосот бошад. ҳатман овозхоне ки масъулиятшинос аст, эҳсоси масъулият дар назди тамошобин, дар назди мухлисон мекунад, ҳатман ҳамон чанд фисади қуввае ки дорад ҳамон меравад. дар ҳақиқат ҳаминтур аст. барон ки устоди гиромиқадри мо, ҳунарпешаи мардуми Тоҷикистон, устод Абдували Абдурашидов ҳама вақт ба мо таъкид мекарданд ки, ҳатто мисол меоварданд ки ҳамон варзишгароне ки бо вазнҳои вазнин машқ мекунанд, пеш аз он ки масалан агар дар мусобиқа агар 100 кило вазнро бардоштанӣ бошанд, ҳатман бо 200 кило тамрин мекунанд. 150-200 кило. ин чиз ҳаст. ва албатта дар омода кардани ҳар як тарона ҳам мутрибон, ҳам овозхон баъзе мушкилиҳои дучор мешавад. ин табиӣ аст. ин табиӣ аст. агар боз он сурудро бори аввал шунида истода бошад, ҳатман мушкилӣ зиёдтар мешавад. медонед вақте ки тарона омода мешаваду таронаро ба дили ҳам овозхон ҳам мутрибо менишинад, ва вақте ки омода мешаваду зебо сароида мешавад, ба дили мардум боз агар ҷой ёбад, вақте ки мардум хуб қабул кунанд, ин хушбахтӣ, ин ниҳояти орзуҳои ҳар як овозхону мутриб аст. агар тарона шунида шуда бошаду гоҳ-гоҳ дар гӯши мутрибон агар нишаста бошад, тақрибан 2 ҳафта барои як тарона вақт сарф мешавад. биёед дар ибтидо атрофи фаъолияти ансамбл бигӯем. таронаҳое ки масалан сароида шуда буданд қаблан, зиёд иҷро мекунед? ансамбли Шашмақом имрӯз фаъолияташ хеле хуб ба роҳ гузошта шудааст. мутрибони нав ҳам сарояндагони нав аз ҳисоби ҷавонони болоёқати имрӯзаи кишвар ва чанд нафаре ҳастанд ки дар ин ансамбл аллакай тӯли чанд сол фаъолият мекарданд. муҳимаш он аст ки мо корро дуруст ба роҳ мондем ва аз самти фаъолияти хешро муайян кардем ва имрӯз албатта аз устодон оғоз карда то ҷавонони имрӯз нав омада дар ин ансамбл як масъулияти хосае бар дӯши хеш доранд ки бояд ҳамон мусиқии аслан аввал вазифаи аввал мусиқии аҷдодӣ гиромии мо Шашмақом ки аз устодон ба мо расидааст, поку беолоиш ба насли оянда расонидан вазифаи аввалин дараҷаи мо аст. яъне ки ҳар чизе ки устодон то ба мо расониданд, мо ҳам вазифадор ҳастем ки ба насли наврас бирасонем ба ҳамон шакле ки эҷод шудаасту иҷро шудааст. чаро ки дар ҳамон шакл мардум онро писандиданд. бале. боз марҳилаи нав ин марҳилаи эҷоди силсилаҳои мақомии нав. барои ин албатта аввал он силсилаҳои мақомие ки ҳастанд бояд аз аввал то ба охир ба шакли аслии он иҷро карда шавад. ва аллакай мо имрӯз бо ансамбли Шашмақом яке аз мақомҳои зеботарини Шашмақом мақоми наворо омода карда истодаем ва ният дорем ки дар шакли нав, дар иҷрои нав мехоҳем ба мухлисони хеш наздик ба рӯзҳои Шашмақом ки ҳамасола бо фармони пешвои муаззами миллат 12 май таҷлил карда мешавад, пешкаши мухлисон гардонем ва ин як вазифаи бисёр муҳиме дар назди мо гузошта шудааст ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем, ҳамаи қувваи худро сарф мекунем ки ин вазифаро бо сарбаландӣ аз уҳдааш бароем. ташаккур. биёед атрофи ҳамин тарона сухан бигӯем. Гулҷаҳон,
مثلا برای من عجیب است که چرا گلجهان و ببینید که مثلا زیادالله شهیدی اصلا آهنگساز هستند، کامپوزیتور، اما سخنهای همین ترانه را خودشون نوشتند. بله. این میدونید چی؟ این نشانه مهر است، این نشانه محبت است. با کی؟ بعد همسری خودشون. از اون جایی که من اطلاع دارم استاد زیادالله شهیدی همین سرود رو، هم شعرش رو چخیلی که گفتیم، هم آهنگش رو به همسری خودشون بخشیدن و در حقیقت یک سرود زیبای اجرا شده است. در اول این سرود رو استاد برنو اسحاقова اجرا کردن. در حقیقت یک اجرای خاصه به استاد برنو اسحاقова که توصیفش رو هم کردن خیلی دشوار است. میدونید یک علاقمندی شخص با شعر، با موسیقی، یک علاقمندی زیچه باید داشته باشد که چنین آهنگ‌های ماندگاری تولید شوند. امروزها خیلی زیاد آهنگ‌ها تولید میشوند، خیلی زیاد زحمت میکشند، ایجاد میشود، لیکن عمر آنها اونقدر هم طولانی نیست. بله. گویا که 1 سال و نیم سال دیگر صدا نمیدهند. میخواستم میناداری خیش رو به تهیه‌گران همین لایحه میناداری خیش رو رسونم، به اهل ایجادی سرکرده از راهبری تلویزیون سفینه، اهل ایجادی تلویزیون سفینه که چنین لایحه ساختن برای زنده کردن یا که خود دوباره احیا کردن، بازخوانی کردن سرودهای ماندگاری ما. در حقیقت این ما را وادار می‌سازد که بار دیگر با تاریخ نظر افکنیم، بار دیگر این برای من مسئولیت هست که هر سرودی که با امروز پیشکش مخلصان میگردونیم من باید تاریخ رو ورق گردانی کنم. یک قصه باشد، یک چیزی باشد که درباره همون ترانه من اون چیزی که من مردم نمیدونن همون چیز رو دسترس کنم و برسونم. بسیار برای من جالب است. برای همین من خوش پذیرفتم و با انسامبل شش مقام تصمیم گرفتیم که تا توانی داریم آن سرودهایی که هست ما بازخوانی میکنیم و کوشش میکنیم که اقلا در شکل اوریجینال که هم نباشد نزدیک به همون میکنیم. اما با از جهت دیگر انسامبل ما، رویه انسامبل ما چون رویه شش مقام است، موسیقی ملی است، البته بعضی الیمنت های موسیقی کلاسیکی نیز وارد کرده می شود و فکر میکنم که این برای بهبودی، برای زیباتر صدا دادن همین این یا اون آهنگ می شود. همین سرودی گلجهان خیلی که من گفتم این یک نشانه از محبت است، از مهر است، از عشق پاک است. در حقیقت که چنان همسری خیش رو یا که گویم که نزدیک خیش رو چنان دوست داشتن، چگونه دوست داشتن در کار است که چنین سرود ایجاد شود، چنین شعر ایجاد شود و به دل مردم جای یابد. و من تقریبا 40-50 سال است که این سرود بازخوانی می شود، به دل مردم هم نمیزند و بیشتر محبتی کس رو شنونده رو باز هم زیادتر و زیادتر میگردونه. و تا جای من اطلاع دارم همین ترانه و دیگر ترانه های زیادالله شهیدی در تئاتر کلانی شهر مسکو ثبت شدن در اجرای همان آوازخوان ها. در اروپا نیز چند ترانه استاد ثبت شده است. بسیار میدونید در هم در روسیه هم در اروپا من خود شاهد اون هستم که در مغازه ها اثرهای استاد را طریق CD فروخته به فروش گذاشتن. در لندن من خودم که در مغازه بودم دیدم با چشمان خویش اون چیزی که من دیدم میگویم. در مرکز لندن یک مغازه کلون دیسک فروشی ها بود که ثبت های تمام دنیا در اونجا جمع آورده شده است. افتخاری من بود که 2 نفر از هملتان من، استادان بزرگ صنعت تاجیک، استاد زیادالله شهیدی، فرزندشان طالب شهیدی و بعدا استاد بزرگ فلکسرای ما دولتمند خالف که ثبت های فیته های آنها در مرکز یکی از شهرهای بزرگ اروپا به فروش گذاشته شده است. چند ترانه نیز ما از طرف انسامبل اکادمی مقام نیز در هم فرانسه هم در لندن از قبیل رنجیدی از من از طرف هنرمندی مردمی تاجیکستان آزاده اشور و ثبت کردید. ترانه که امروز فردوس جان اجرا کرد این محصول کاری نه فقط انسامبل ما است، محصول کاری با دیگر استادان هم هستند که پیشتر با فردوس کار کرده بودند. با فردوس خودتان پیشنهاد کردید که این ترانه رو بسرایید یا خودشون انتخاب کردن؟ با فردوس من راستی چند ترانه که هست من پیشنهاد میکنم، اما حتما از خواهش خودشون نیز با خبر میشم که میدونید هر ترانه به همه آوازخوان یک ترانه هم نمیچسبد. یعنی که همون صدا موافق نآمدنش ممکن، یا اینکه خود سبکی که هر یک آوازخوان سبک خودش رو داره، سبک اجرایش خودش رو، همون سبکش با گویم
равияи ҳамин суруд мумкин дуруст наояд. албатта аввал ман сурудро пешниҳод мекунам, иҷроишашро гӯш мекунам ва ҳатман аз худашон мепурсам ки ҳамин суруд ба дилашон нишаста бошад ё не. барои он ки чун устодони мо мегӯянд, агар суруд ба дили овозхон нашишта бошад ё ин ки овозхон худаш аз сароидони худаш қонеъ нашуда бошад, ба дили мардум ҷо карда наметавонад. ва аз тарафи дигар мегӯянд ки ҳар чизе ки пешниҳод мекунад ҳунарманд, агар ба худаш 100% писанд ояд, баъд 50% ба тамошобин таъсир мекунад. Дуруст. барои ҳамин мо пешниҳод кардем ва Фирдавсҷон ин кас пазируфтанд. пеш аз пешниҳод кардан низ моҳияту характери овозу гӯем қобилияти овозхонро низ ба назар мегирам ва аз он ҷое ки ман медонам Фирдавсҷон ҳунарманди чандқирра аст, яъне ки гӯем ки аз уҳдаи чанд жанрҳо мебарояд сароидонаш. ҳам сурудҳои озарбойҷонӣ мехонад, ҳам сурудҳои туркӣ мехонад, сурудҳои русӣ мехонад ва сурудҳои классикии моро ба хуб месарояд. кадомашон наздиктаранд Фирдавс? аз кӯдакӣ ман жанри шашмақомро омӯхта сароида истодаам. аз ҳамаи жанрҳо барои ман жанри шашмақом наздиктар аст. гулҷаҳонро чанд маротиба гӯш кардед? бисёр, хеле бисёр маротиба гӯш кардам ки то ки ба дили мардум, ба халқи азизамон расонида бошам. ҳоло ҳам кам гӯш кардааст. аз ҷои имрӯза бармеояд ки ҳоло ҳам бояд гӯш кунад, ҳоло ҳам бояд бисёртар тамрин кунад. умуман барои омодаи ҳар як суруд, новобаста аз оне ки чӣ суруд асту чӣ оҳанг асту кӣ иҷро кардааст, бояд ҳатман як масъулияте бошад, як дарке бошад, ҳиссе бошад ки ё ҳамин сурудро аз будаш беҳтар ё ки ақаллан ҳамон шакле ки буд ҳамон тавр сароидан лозим аст. аз он сатҳе ки аллакай мардум гӯш кардаасту дар дили онҳо ҷо шудааст, аз он сатҳ поён хондан мо ҳуқуқ ҳам надорем ва ягон ҳуқуқи маънавӣ надорем ки мо аз он пастар хонем. ташаккури зиёд мегӯем Фирдавс. бовар дорам ки барои тамошобинон низ як лаҳза хотираҳои онҳоро бурд ба ҳамон даврае ки асли ҳамин тарона сароида шуда буд. дӯстони иззатманд, ин барномаи хотираҳо аст ва пас аз чанд лаҳзаи хеле кӯтоҳ ки реклама пахш мешавад, бозам бармегардем. در هوسی روی تو باشم، بر خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم. عمر بود در هوسی روی تو باشم، بر خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم. فردای قیامت نروم جانبی تو بی، در سایه سروی قدی دلجوی تو باشم. خوشان کی زبان از پی دشنام برآوری، من دست برآورده با آبوی تو باشم. من دست برآورده با آبوی تو باشم. پهلوی تو پیوسته نشینن رقیبان، تا من نتوانم که پهلوی تو باشم.
شاخ گلی تازه منم بلبلی این باغ مزورم اگر شیفته کوی تو باشم جانی من روزی که فلک خون مرا نام گلالی میخواست که من مایل ابروی تو باشم جان میخواست که من مایل ابروی تو باشم جانی من шавкат арбобов буданд ҳунарманди ансамбли шашмақоми филармонияи давлатии ҷумҳурияи тоҷикистон ба номи акашариф ҷураев ва бо пешниҳоди ҳамин тарона дӯстони иззатманд мо як лаҳза ҳанифа мавлоноваро пеши назар овардем. Ташаккур. хеле иҷроиши зебо буд. бисёр машқ кардед? албатта мо бо амри устод бо амри навозандагон инструро тӯли як моҳ инструро тайёр кардем. гумон мекунам ки бо пешниҳоди ҳамин таронаҳо ба мардум наздиктар мешавед. албатта ин сурудҳо ҳама сурудҳое ки дар дили дидаи мисол бинандагони ази ҷӯ шудааст ва мо ҳам ҳаракат мекунем ақаллан то ҳадди имкон ба ҳамин устодон наздиктар ҳамин чизро ба бинандагони худ пешкаш кунем расонем. ҳангоме ки шавкат суруд иҷро мекард ман ба навозандаҳо аҳамият додам. дар он ҷо як асбобе аст ки нафаҳмидам чи аст. ман ҳамон ба дастатон бардоред ҳамон асбобро. асбоби қушнай аст. қушнай. қушнай. ин номашам асбоби аҷиб аст. қадимаи миллии халқи тоҷик аст. асбоби қушнай як фурсат аз байн қариб ки рафта буд. яъне ки қариб ки истифода намебурданд. аз номаш бармеояд қушнай аст, яъне ки ду найро бо ҳам кардаанд. дунай бо ҳам табъан мешавад. бо ҳам табъан мешавад. ва садошам тағйир меёбад. садош албатта тағйир меёбад. садош ба он нае ки наи маъмулие ки ману шумо медонем ба ӯ монандӣ надорад. бештар садояш ба садои ғиҷак монандӣ дорад. ва садошам ногаҳонӣ мебарояд. хеле мангин аст. яке аз ҳамон гурӯҳи созҳое ки бояд бо дил навохта шавад ва ҳамон дарди асбобро, ҳамон нолаҳои асбобро бо нафас навозанда бо нафаси худ нишон медиҳад ва бисёр гӯши шунаво, ҳисси баланди мусиқӣ, шӯши пурқувват ҳатман бояд навозанда дошта бошад. дар миёни ин қадар масалан асбобҳои мусиқӣ садояшро агар аҳамият надиҳӣ хуб намешунавӣ. мешавад дар танҳоӣ иҷро кунед ҳамин ба воситаи ҳамин асбоб мусиқӣ? марҳамат. бинед ҳар як асабро ором мекунад. бале. ҳар як лапиш, ҳар як садо, ҳар як боло баровардану фаровардан ҳамаш ба тариқи ком ва нафас идора карда мешавад.
бисёр асбоби душвор аст. ман ҳама вақт аз фарҳанги миллӣ мо аз мусиқии миллии миллати тоҷик ман ҳама вақт ифтихор мекардам, зеро ки мо миллате ҳастем ки аз ҷиҳати созҳои мусиқӣ, аз ҷиҳати мусиқиҳои суннатии хеш яке аз бойтарин миллат ҳастем ва инро дигарон низ медонанд, хуб дарк мекунанд ва беҳуда нест ки мусиқи моро дӯст медоранд, беҳуда нест ки аз мо хоҳиш мекунанд ё ки хуб даъват мекунанд то ин ки мо бо мусиқии хеш дар дигар давлатҳои дунё низ барномаи консертӣ дошта бошем. яке аз бо созҳои нодиртарини мо ки дар ансамбли мо фаъолият мекунад сози қонун аст. барои чӣ нодир аст? навозандааш кам аст. барои чӣ кам аст? барои он ки 74 сим дорад. ҳар бори пеш аз барнома ин ҷур кардани ин торҳо тавам кардан бо ансамбли мутрибон хеле душвор аст. тамбур ҳаст дар ҳамин ҷо? тамбур ҳаст, дар дасти ман аст, фақат ба шакли дигар. аз ҳамин тамбур ман эҳтиёт кардам ки ба ман тарсад. бале фақат ба шакли дигар аст, камтарак. косахонааш агар аҳамият дода бошед, косахонааш бузургтар аст, ба хотири навохтан бо камонча. ин созро бо камонча низ менавозанд, ин тавр гузошта менавозанд. камонча он қадар ман вақте ки ин тавр менавозед сато ном дорад. ба хотири ҳамин садо чӣ гӯям хубтару баландтар баромаданаш косахонаи тамбурро камтар бузургтар карданду шаклашро камтар дигар карданд. аслан ҳамин тамбур аст. медонед барои чӣ тамбурро пурсидам? ҳамин таронае ки айни ҳол Шавкат иҷро кард оҳанги Шоҳназар Соҳибов буд ва ҷое хондам ки медонед ки баъд аз кай ба мусиқиро овард ва кӯшиш кард ки навозанда бошад, баъд аз он оҳангсоз шуд, композитор шуд. мегӯяд ки дар деҳа ҳангоме ки хурд будам, дар ҳамон деҳаамон як нафар тамбур менавохт ва ман дар яке аз маъракаҳо дидам ки ӯ тамбур навохта истодааст. мегӯяд ба мусиқияш аҳамият надодаму ба ҳамон ангуштонаш назар афкандам. дидам ки ангуштон бо зер кардани ҳар тори ҳамон тамбур мерақсанд. ҳамонро дар зеҳнам гирифтам ки кадом ангушт дар кадом лаҳза болои кадом тор меравад. омадам ба хонаамон, аз ҳамон дарахте ки дар ҳавлиамон доштем ҳамонро буридаму барои худам тамбур сохтам ва аз ҳамон зеҳне ки дар зеҳнам ки буд ки кадом ангушт ба куҷо бояд бошад, аз рақси ҳамон ангуштон мегӯяд навохтани мусиқиро шурӯъ кардам, ба ёд гирифтанаш ва ҳамин гуна шурӯъ шуда будааст таърихи рӯ овардани ҳамин шахсияти бузург ба олами мусиқӣ ва баъданам гумон мекунам як нақши хеле бузург гузоштанд дар мусиқии шашмақом. бубинед ки як соз чӣ гуна нақше бозидааст дар зиндагии як ҳунарманд ки боис шудааст, ҳамин соз боис шудааст, сабаб шудааст ки устод Шоҳназар Соҳибов рӯ ба тамбур биёранд, яке аз мутрибони чирадасти замони хеш гарданд, соҳиб мактаб гарданд, устоди бузурги шашмақом шуданд ва яке аз асосгузорони ансамбли шашмақом ки дар кумитаи телевизион аст имрӯз фаъолият мекунад. аз устодоне ки ман медонам, устод Боимамад Ниёзов, устод Абдуҷалил Ҳошимов, инҳо бевосита устодоне ки шогирди ҳамин устод буданд ва аз устод сабақ омӯхтанд. умуман аслан агар дар масъалаи тамбур агар сухан кунем, ҳар як овозхони шашмақом, мусиқии шашмақом ҳатман бояд тамбурӣ бояд бошад. сози асосии шашмақом сози танбур аст ва агар тамбур дар даст надошта бошед, мусиқии классикӣ агар тамбурӣ набошад, бисёр душвор, бисёр азият мекашад. баъзе нозукиҳо ҳаст ки бисёр асарҳои шашмақом ба ҳамдигар монанд ҳастанд. агар тамбур дар даст надошта бошед, шумо метавонед аз як мақоми масалан аз як мақом ба мақоми дигар гузашта равед ҳамихел нафаҳмида, барои он ки бисёр ба ҳам шабоҳат доранд, бисёр монанд ҳастанд ва маҳз ҳамин тамбур ҳаст ки овозхонро идора мекунад ва ба дигар роҳ ё ки ба дигар парда гузаштан ё ки ба дигар мақом гузашта рафтан роҳ намедиҳад.
یعنی که کلید شش مقام تنبور است و برای همین حتما اگر بازم با تاریخ نظر افکنید همه استادان موسیقی کلاسیکی ما همه تنبوری بودند. شاه نظر صاحبوف، فضلین شهابوف، نیریا امینوف، باباقول فیض‌اللهیف، خودی با احمد نیازوف نیز تنبوری بودند، تنبور می نواختند. یک مدت تنبور همچون ساز اساسی شش مقام نیز کم شده بود. باز هم برمیگردیم به فرمان تقدیرساز پیشوای ملت. از پیشوای ملت سال 2000 فرمان به تصویب رسید از طرف ایشان درباره رشد منبعه شش مقام در سرتاسر کشور. همین فرمان سبب شد که سرتاسر کشور انسامبل های شش مقام گشوده شد. یعنی که دوباره شش مقام گوییم که احیا شد و جان گرفت و در اساس همین فرمان هنرمند مردمی تاجیکستان نامزد علم‌های صنعت‌شناسی استاد عزیز ما عبدالولی عبدالرشیدوف مکتب مخصوصی شش مقام با نام اکادمی مقام تشکیل کردند، تأسیس دادند. در نزد اکادمیا مکتبی شش مقام تأسیس دادند. 8 نفر هنرمندان بهترین کشور در هیئت اکادمیا بود. 12 نفر کودکان یا خود جوانان ما در مکتب شش مقام تحصیل کردند. یعنی که فقط آموزش شش مقام همه فن‌هایی که با موسیقی ملی ما وابستگی دارد همون فن‌ها آموخته می‌شدند و همین فکری که هر یک آوازخوان شش مقام یا خود هنرمند شش مقام باید تنبوری باشد دوباره همونجا احیا شد. اگر با نامگوهای شش مقام اگر موسیقی اثرهای شش مقام نظر افکنید، شش مقام نامگوهایش از دو قسم، از پرده و از ضرب عبارت است. مثلا نصر اشاق، نصر نامی ضرب است، اشاق نامی پرده است. سرخباری نوا، سرخبار نامی ضرب است، نوا نامی پرده است. یعنی که شش مقام در اساس پرده و ضرب تولید شده است، یعنی دایره و تنبور. و حتما هر یک هنرمند شش مقام از این سازهای موسیقی حتما باید با خبر باشد، یعنی که هم نوازد هم بی‌سراید. برای همین در اساس همین فرمان تقدیرساز و تاریخی پیشوای معظم ملت شش مقام دوباره رو به رشد نهاد. در حقیقت شش مقام رشد یافت، چهره های نو پیدا شدند. میگویند که همین ترانه رو مخصوصا شاه نظر صاحبوف برای حنیفه مولون و پیشنهاد کردن و در برابر این در یک وقت و زمان 3 ترانه رو پیشنهاد کردن برای اون کسا. این هم باشد خیرمنی گو، اگر خطا نکنم محبت. درست. در همون یک دوره 3 ترانه رو یک بار پیشنهاد کردن و همین 3 ترانه خیلی معروف شدن و تا کنون هم آمده رسیدن. تو کجای بزرگی استادان من تا با حالا اگر فکر کنم در حیرت میمونم، تا کجای استادانمون در حقیقت استادانی بزرگ بودن، استادانی چگونه اندیشه ها داشتن، چگونه اندیشه میدونستن که با کدام آوازخوان کدام سرود رو باید پیشنهاد کرده شود. یعنی که رابطه اونها با هنرمندان همچنان زیچ بود که الکی مثلا حنیفه مولانова چگونه دیاپازون آواز دارد، یعنی که چگونه امکانات های آوازی صدا دارند، همه همین رو به نظر گرفته سرود مخصوص برای حنیفه مولانova ایجاد میکردن. همین سرود در هوس روی تو استاد از اگر خطا نکنم از سرود زلفی پریشان که استاد نیریا امینوف نیز در نوبت خود از قربان علم حاجی عبدالعزیز الهام گرفتن و ایجاد کردند، از همین زلفی پریشان استاد الهام گرفتند و در همون رویه در همون پرده قریب که گوییم یک سرود ایجاد کردن که امروز ورد زبان مردم است. خصوصا میدونید مردمی ما اگر نظر افکنید غزل های هلالی رو بسیار دوست میدارند. بله. بسیار دوست میدارند. در حقیقت هلالی جای تعریف و توصیف نیست، هرچی آنچه که عیان از حاجت به بیان هم نیست. و همین غزل هلالی بسیار به همین آهنگ خیلی مناسب آمده است و گویا که یا همین غزل برای همین آهنگ تولید شده است یا همین آهنگ برای همین غزل. ما در عملیه کاری خیش میدونیم که غزل ها رو میتونیم در چند موسیقی استفاده بریم، اما همین غزل با همین موسیقی بسیار توأم است. یکی از خصوصیت های فرق کننده استاد شاه نظر صاحبوف همین بوده است که در هر ترانه‌اش مثلا در هر یک آهنگش وابسته به همون سراینده‌ای که پیشنهاد میکرده است خاراکتر میداده است به موسیقی. درست. آفرین. برای اون که پیش از جنگ بزرگ وطنی آغاز شدن استاد رو امکانیت پیدا شد که در کنسرواتوری اگر خطا نکنم شهر سنت پترزبورگ تحصیل کردن. بله. تحصیل کردن و از دنیای موسیقی اروپا نیز خوب برخوردار بودند. ببینید که چگونه همون لحن‌های موسیقی اروپا رو با لحن موسیقی ما آمیخته کردن. هر استادی که در همین رویه در همین راه
کوشش و غیرت کردن اگر خوب اهمیت دهیم خیلی موفق شدند. برای آن که در حقیقت عجایب است برای شنونده هر روز هم یک موسیقی رو شنیدن به دل کس میزند وزنی هم میکند اما یک چیزی نو هنگام آمیخته کردن میشود هنگام نمیدونم بعضی حالت ها میشود که خود پیدا میشود تولید میشود همین چیز و هر استادی که هر استادانمونی که با همین سبک و اسلوبی ایجاد مشغول شدن خیلی موفق شدن و یک اسلوب دیگرشان همین بود است که هر یک آفریدش میخواست است که بماند سالیانی زیاد بماند و یکی از شخصیت هایی که برای در نوتا در آوردن شش مقام نقش گذاشته است. بله یکی از اساسگذاران من چون که گفتم سه بزرگواری اساسی که خیلی نقش زیاد نقش اساسی بازیدند اینها بار اول شخصانی هستند استاد فضلالدین شهابوف باباقول فیض‌اللهی و شاهنظر صایبوف اولین شخصانی هستند که به شکل نوتا به طرز کتاب شش مقام رو چاپ کردند و در حقیقت امروز همین کتاب های سرمیزی هر یک هنرمند است که با شش مقام سر کار میکند ما تکیه میکنیم به همین کتاب ها و هر چیزی که از خاطر ما برآمد یا خود یگان چیز سبب شد و اگر به خاطر آورده نشیم حتما رو به همین کتاب ها میاریم. تشکر به شوکت اربابوف برای اجرای همین ترانه. دوستانی عزیز بار دیگر یادرس میکنیم که این برنامه خاطره ها است و ما ترانه حنیفه مولانا رو بازخوانی کردیم. پس از چند لحظه برمیگردیم ما رو همراهی نمایید. Alba mi terra
дӯстони азиз, ба фарҷоми барномаи хотираҳо расидем. орзуи онро дорем ки мусиқиҳои суннатӣ ҳамеша дар хонадони шумо садо диҳад, чаро ки ҳамин мусиқиҳо моли мо ҳастанд ва ба дилҳоямон наздик аст. ҳамроҳи шумо буданд ансамбли шашмақоми филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷураев. хайр.